Kaceritayang ring desa Sukaraja Kecamatan Immortal. Wentan anak turuna sane mewasta Iwayan Gabler. Ia madue rerama sane mewasta Men Gabler lan Pan Gabler. Wayan Gabler wawu usan ngeranjing ring Universitas lulusan Sarjana Ekonomi. Sesampune tamat, Wayan Gabler ngerereh karya. Duaning nentan meresidayang bersaing. Ring jumahni, Wayan Gabler setate sebat paling ngerereh pekaryan. Sada dina anu, ia kaciduk oleh reramane puntag pantek ngerereh genah. Yan, nguda cai sebat gitu. Memene metakon. Lantas Wayan Gabler mesaut. Asing me, kuala sebat gen. Kemumai ngaleg pegawai tusing katrimu. Sekate entu, reramane pedalam teken Wayan Gabler. Lantas, ia kang rerehang pekaryan oleh reramane. Ring rahina soma paing ukir, bapane mejalan pailahan ngererehang Wayan Gabler pekaryan. Ritat kala mejalan, sinah suryane sane ngentak ngeranayang Pan Gabler mereren ring pesisi margini. Lantas, wentan anak truna ngerauhin Pan Gabler. Pak, nak nguda driki menang. Anake entu metakon. Pan Gabler lantas nyautin. Niki tiang mailahan ngererehang panak tiange pekaryan. Nanging nenten pesan katrima. Sesampune nike, anake entu nujuang tongo sane wentan lowongan pekerjaan. Sesampune punika, Pan Gabler maenggalan memargi katongo sane katujuang oleh anak trunane entu. Ring genahe punika, Pan Gabler megesan ngerereh Bapak Agung sane madue kantore punika. Lantas Pan Gabler ngeraos, Pak Agung, driki tiang jagi nakenang napi seken driki ngerereh karyawan. Pak Agung nyautin, nggih, driki wentan ngerereh karyawan, nanging sampun akeh sane ngelamar iriki. Nenten tiang ten nyak nulungin, nanging kondisi ring kantor niki sampun akeh karyawan sekadi pianak ragane. Yening benjang wenten lowongan, pastike titiang nguniayang sareng ragane. Ulian katolak ring kantore irike, rerama Wayan Gabler ngadol siap miwah arte bende sane kagelahang anggen ngererehang pianakne pekaryan. Disampune poleh pekaryan ring Koperasi Kertoyoga, Wayan Gabler jengah duaning nenten meresidayang ngerereh pekaryan pedidi. Ring kantore punika, ia ulat sane megai. Mangde preside ngai reramane liang teken Iwayan Gabler. Sedak dina anu, Iwayan Gabler ngerereh bosne jagi nyetor laporan. Sesampune ring ruangan, Wayan Gabler nyingakin pianak bosne sane meparas ayu, putih nyentak lan langsing lanyar. Sekate punika, Wayan Gabler madue tresne sareng pianak bosne. Nike ngarianang Wayan Gabler seleg megai irike. Lan sebilang wai Wayan Gabler setate inget teken igungge. Tan kerasa galah sampun mejalan. Wayan Gabler sareng gungge metunangan. Lan Wayan Gabler poleh kepercayaan untuk mimpin koperasine punika. Dina matemu dina sampun kalintang. Wayan Gabler lan gungge sampun nganten. Sekate punika, Iwayan Gabler laut dados anak sugih. Duang warse lintang Wayan Gabler lan gungge medue pianak. Mewaste I Gede Satya. Gede Satya sayangange pesan teken keluarganya nih. Sedak dina anu, wenten piodalan ring desane Iwayan Gabler. Ring galahe punika, meme lan bapane Iwayan Gabler ten medue jinah jagi kaanggen Numas Lakar Banten. Lantas, memene ngidepe sareng Iwayan Gabler. Rauh ring umahne Wayan Gabler,
Memene ngomong, teken iwayan gabler. Lakar ngide pes ka angin numas lakar Banten. Yan, wayan. Meme jani tuseng ngelapes anggo meli lakar Banten. Meme mai lakar ngide pes jak wayan anggo meli lakar Banten. Lantas, iwayan gabler mesaut. Aduh me, alo saja meme ngide pes mai. Kaden meme tiang alusan nang kang pes. Pesaut nih wayan gabler. Sing ya gitu. Jani hidup cenenge subelung. Meme tuang ngide pes lakar anggono dalan igen. Meme jak bape besing san ngelahang pes. Pesaut meme sebet. Betawang sing lapis, misi ijuk ngaikar Banten. Jani main ada nih repot. Pesaut kudanane wayan gabler. Ditu memene wayan gabler nyakit hati nih ngahang pitutur pianak lan mantune. Lantas ia menjalan mulih sambil ngenehang solah pianak nih punika. Malih dua ngasetibanya nih. I gede satya sampun sukses. Ditu gede satya tan madue tresna ring reramu. Patah sekadi karma wayan gabler sareng memene ipidan. Sekate punika wayan gabler langkuranane nyesel. Sarang napis hane sampun kabuat sareng memene ipidan. Pinake wantah hasil pabuat irage. Napi je pabuat irage pasti nekayang hasil patah. Sekadi asa punika. Nike kabausang karma pale.